ragsaken ragu nagkanta nagimnasen magnati dalan ti manubot magnati lawak dalan naranyag nagimnasen sumurot dalan ti manubot atong pagloria umasidegag ken Jesus manubot no umay kabusor mangiwawa kompetag na bileg unay takyag na ragsaken ragu idaydayaw ko nagimnasen magnati dalan ti manubot magnati lawak dalan naranyag nagimnasen sumurot dalan ti manubot atong palgloria surutek dalan ketyak tusinan tugtugot ni Ari Ana ayan agtaleka ken kuana dinagbayan ragsaken ragu mapan kan gloria nagimnasen magnati dalan ti manubot magnati lawak dalan naranyag nagimnasen sumurot dalan ti manubot atong palgloria magnaag iti dalan ti manubot agpatengka ag ijay trono na aginggat makitagdayag trono na ragsaken ragu agbiag dayto nagimnasen magnati dalan ti manubot magnati lawak dalan naranyag nagimnasen sumurot dalan ti manubot atong palgloria kayat ko suroten ti manubot magnaiti lawag ti saud Diyos agbiag akas panagbiag na nadalos ragsaken ragu nagkanta nagimnasen magnati dalan ti manubot magnati lawak dalan naranyag nagimnasen sumurot dalan ti manubot atong palgloria umasidegag ken Jesus manubot numay kabusor mangiwawa kompetag na bileg unay takyag na ragsaken ragu idaydayaw ko nagimnasen magnati dalan ti manubot magnati lawak dalan naranyag nagimnasen sumurot dalan ti manubot atong palgloria surutek dalan ketyak tusinan tugtugot ni Ari Ana ayan agtalekak ken kuana dinagbayan ragsaken ragu mapan kang gloria nagimnasen magnati dalan ti manubot magnati lawak
dalan naranyag na gimnasen sumurot dalan di manubot agtung palgloria magnaag iti dalan ti manubot agpatengga ag itry trono na aginggat makitag dayag trono na ragsak ken ragu when agbyag tayto nagimnasen magnati dalan ti manubot magnati lawag dalan naranyag na gimnasen sumo